Nzama ya maundu ma Kiw'U Mbungeni ya kaunti ya Masaku niyendekethya Macontractor na mainjinia ala manengwa milati kuthukan'yo kauntini kuthuimawaa na kuungamiwa kwa vakuvi kavindani kala matwaiisye uya uu. Nzama ino itongwewe ni mwene kivila Daniel Musyoka yanena kavindani kala yatambuka kisioni cha kilango kila kimatu kuthuima ngome ya kiusini wa mathauta ila inasiyite Kiw'U na chavikia na kung'ala kumana na waki muthuku wala ingi Nzama yatambuka ndovoini ya kuthuimawaa ila ikatini ekalakala masinga na kwendekethya Kiw'U chayo kinya ikwe misieni na masokoni. Ben Musau na mauvoa. Itongwewe ni mwene kivila Daniel Musyoka Nzama ya maundu ma Kiw'U Mbungeni ya kaunti ya Masaku kavindani kala yitambukite isioni sia matu na ekalakala kuthuima milati ya kaunti niyendekethya ene kandalasi ala Mainewa mawia kuthuimawaa na kuungamia wanthini wa uthukumiwo. Nyene yasia governor no thukumite abage baloto na still department ni thukumite baleto, lakini thino la munene ni engineer ne wawia na contractor ne wawia andu azuma me umezi na me uthukuma wia muthuku nebo tukulia andu azuma minao ne wawia ezo vision ni yethe yulu ni kana withia sindu ila me uthukuma wia me uthukuma ni mathukuma wia museo nundu twikwatia ta project izu na nenganitwe matuoni ina nenganitwe na contractor ni wona ilite uthukuma nesa nundu uyosu wa kuthukuma nai ni wa contractor usuti iwe wa governor. Uuni tina wa ngome imwe ya Kiw'U na ila inakitwe ya kusiya Kiw'U usini wa mathauta kung'ala itina wa kwitha ya kiwe na na kuvitu cha Kiw'U we anzeo na seo viwe lakini kila tuto na upole taneje ama ni wa Kiw'U immediately after a project ila ya nengana no zio together na supervision nzeo kana we together ni wa kunekaneza nondo we sune twethe yani na bingite Kiw'U aya liki Kiw'U cha dichonde kila ngwenda ukule ni uya wa nengano andu ala maito yuzu baba izu ya ndo me more serious nondo kulinga oto na ko ni na kiwe lakini Kiw'U chonde cha uma na mweda wasichali kila uja cha embe liki na nenda kwaza yusu ni contractor na kunyewe ya shoti izuti 40 kemblimo wa mondonge andu ala maito mazi wapishe the engineers let's be more serious nondo embanga abana watu nega bisozi katubukome ngabana enda kuona resort shake nduko ubukoma kitike nduko koneke bisa lakini hiyo it is very unfair to utela ndakazi ya kinabana tazi let's see we yani yote byandu yethe ne few it is very unfortunate kuziwa madhauto vile jakuti wa kushi na lako na Kiw'U kidabitete na jamina utilika jaka ku floor keki on the cake kwado yondikeze la uja oto enda kwa the future. Let the engineers be very serious and they will upon the governor also to crack with na ndo alama yake tu oingi Nzama ino niyendekethya ndovo ya kuthuimawaa na ila ikatini akalakala kwikiwa matangi maku ya Kiw'U na vatonyeka kikanyai Kiw'U ene nthi masokoni na misieni ite ni pala bebwa ole kuthuimawaa ila ya nangikite myaka ile mithendu na we the residents kana ndo mava kalima vai manathini ta muno ni Kiw'U tekiwa solar panels la siba na UN ndi kuthuimawaa mena moyo ondo na maita ba Kiw'U kinge muno cha kicha 3.7 cubic awasizio ndo kitekete yona mwene ndo eno tano kila kitia lete ni kukirete clate no Kiw'U kinge tio kule chake we munanda na mkimatangi tiziki ya yolo raised nikirate kinengane na kuithio mikuyo na kila kingi ile ya soko itawa kwa mbengei tondo ando no mashe Kiw'U nitwoka bandu beitwa kuthuimawaa ye kalakala ward aitwethe ya museo waziri waito akwatianie na governor komiti ya Kiw'U mana kunyenesa oba bombo nzeo na oba sola nzeo wethe abe na Kiw'U kila twikulie Kiw'U nondo jilando mamina utapa mathi Kiw'U getiwa kitikite etu nindi matangi ma storage kana wethe Kiw'U na mundu akoka kudeswa no hata Kiw'U vilingi wa mauvo Mutongo TV kumavai katini kakalakala masinga kauntini ya Masaku nyenita wa Ben
Mosau.